Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asaminu bahar anu kadalapan ar-romalu bahar romalnya. Wajza'uhu ari wajana baromal te fa'ilatun sita marratin yaitu wajan fa'ilatun genep balikan. Kumacana lagu nanti kieu. Fa'ilatun 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 fa'ilatun. Eta laguna bahar romal. Walahu arudani eta bahar romal teh ngaduan dua arud wasitatu adrubin jeung ayeuna genep dorobna. Al ula arud nu awal mahdupatun kakeunaan ku hadap ari hadap teh nyaeta dahabu sababin hopip ngabuang sabab hopip teh tun dibuang ayeuna tunna jadi fa'ila muhmal tara diangolin kana wajan anu mustakmal nyaeta wajan fa'ilun jadi fa'ilatun fa'ilun arudna. Wa adrubuha salah satu dorob tina arud awal ayatilu al awalu dorob awal tam sampurna tekakenan ku elal nyaeta fa'ilatun. Wa baituhu baitna kieu misla sakil burdi afa badakan qatru magnahu wa ta'wibus shimali. Asani arud nu kadua sanes arud dorob anu kadua itu dorob anu kadua maksurun eta kakenaan ku kosor ai kosor teh cenah hadpus sakene sabab wa iskanu mutaharriki ngabuang huruf sukun sabab hopip teh tun buang nunna jadi fa'ilatu sukun kentakna anu diharakatan jadi fa'ilat. Eta dorob kadua jadi tartibna wajan teh fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilat. Wa baituhu baitna nate cenah abligin nu'mana anni maluka annahu qad tala habsi gitu cenah. Asalisu dorob nu katilu misluha sami sacara arudna tadi kakenan ku hadap nyaeta dibuang sabab hopipna fa'ilatun buang tun jadi fa'ila alikeun wajan fa'ilun berarti tartibna wajan teh kieu cenah fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun
wa baitu betna kieu qalatil khansa ulama jituha sababa dirasuhada wastaham fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilun asaniyatu arudanu kadua majzu'atun sohihatun dibuang sawajan bari sohe asalna genap buang arudna jadi asalna teh genapnya sadayana teh arudna 3 fa'ilatun teh dibuang hiji jadi 2 gitu. Sami ayeuna dina dorob nanage gitu. Wadrubwa salah satun dorobna ge aya dorobna tina arudnu kadua teh aya 3 al awalu majzuun dibuang sawajan musabbagun bari ditas musabbagun bari tasbig anari musabbag teh nyaeta ziyadatu harfi sakin alama airu sababun hopib musabbag teh nyaeta nambahan huruf sukun kana wajan anu akhirna aya sabab hopib gitu. Fa'ilatun sabab hopib teh tun tambahan huruf sukun ku nun ditambahna teh jadi fa'ilatun jadi 2 nunna alihkeun kana wajan anu sok diango naon cenah alihkeunna kana wajan fa'ilatan jadi tartibna wajan kieu fa'ilatun wa baituhu baitna ya khalilai arba'a was tabirar rab'an bi'asfan seueur variasina nama diantawisna kieu nya fa'ilatun 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 fa'ilatan fa'ilatun 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 fa'ilatan ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya rasul salam alaika dia tulisna tanya nadoman dina berjanji eta teh baharna bahar romal majzu salajengna cenah asani misluha asani dorob nu kadua teh misluha sami sacara arudna majzu'atun shahihatun dibuang sawajan bari sahih wa baitu baitna kieu
mukfiratun darisatun mislu ayati zaburi fa'ilatun 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 fa'ilatun. Yang tawisna nu termasuk kana bahar romal majzu teh salawat ya Habiballah. Ya Habiballah tabibi lil himayati iftarakna wa salatullah alaika ya habibi ya tabibi fa'ilatun 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 mukfiratun darisatun mislu ayati zaburi mukfiratun darisatun mislu ayati zaburi. Asalisu dorob nukatilu majzuun mahdupun dibuang sawajan tur kekenaanku hadap tehnya eta ngabuang sabab hopip nukatilu dorob nate dibuang sawajan bari ngabuang sabab hopip dorob nate. Jadi fa'ilatun asalna nate fa'ilatun buang tun jadi fa'ila alihkan kana wajan fa'ilun eta fa'ila teh. Jadi kira fa'ilatun 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 fa'ilun wa baitu betna teh malima qarrat bihil ainani min adasaman. Atas tanya sadayana bahar romal logika terakhir wallahu alam bissawab. Asaminu aromal utawi bahar kang kaping 8 iku aromalu baroma ajza ulun te pira-pira wajan baromal iku failatun wajan failatun sutamaratin lawan nembalenan walaulan iku tab kedua bahar romal arudan iku arudoro wasitatu adrubin lananam pira-pira dorob alulau tayrul kang awalikum adupatun kang kena hadap wa adrubalan utai pira-pira dorob bahar opip bahar romal iku salah satu telu al awal teh kang awaliku tam kang sampurna wa bet awaliku misla sakil burdi misla saki hale umpamane baju saking bahan wol al burdi kang rusak afa kang rusak banda kaing dalam sesesi ropo al qatru hujan magnahu ing umahe wong watawi busimalilan bulak balik ing kiwa ne kang bangsa laut asane utawi darob kang kaping 2 iku maksurun kang kena kosor wa baitulan utawi bet sani iku ablig nekakan sira numan ing bani numan ani saking ingsun maluka ing utusan sira
anahu ing satune kalakuan iku kontrol teman-teman dawa apa habsi panyengker ingsun wanti darulan ngenteni ingsun asal sedaya kaming tuluy iku misluha umpamane ula wa baitul utawi bait awal iku qalatil hansa qalat suas ngucap sabalun sasiti hansa lama jituha yakti teka ingsun ing sira yakti teka ing sira ing mahbubah sabah ing lapad sabah wisan bading dalam sesingsun oporo suhada sirahe iki wastahablan nari mangalindih putihe ing irangnya roksun asannya tatayirud kang kaping 2 iku majzuatun kang den buang sajan saya tuntur kang sahih wa adru bualan te pira-pira darabe ayeuna saniyah iku salah satu telu al awal te kang awal iku majzuun kang den buang sawajan musabagun tur kakenan tasbih wa baitul tawi bait awal iku ya khalila ya he kekasih roro ingsun irba'a liren siro wastahbiro lan murih warta siro roro rob'an ing tanah robu bi aspan kalawan tanah aspan asan te kaping 2 iku misluha umpamane saniyah wa baitul tawi bait sani iku mukfiratun tawi pira-pira umah iku dari satun pira-pira kang kosong piro-piro kang kosong tegese kang rusak misla ayati zaburi tur iku saumpamane ayat kitab zabur asal sate kang kaping 3 iku majzuun kang den buang sawajan madu punur kang kena hadap wa baitul lan bet salis iku ma 5 korot ma orana 5 iku kude barang korot kang bunga bihi kalawan ma opol ainani netraroro min hada saking iki perkara sama nutai harga wallahu alam bisawab.